Katukad di Basol. Tinapalabas. Saan nga ipagarop ni Donna amaamuan ni Boy ti inaramid na ni Joy. Kinasarita ni Joy daytoy. Asaan aga po takaayan-ayat nan daytoy. Ket pawilan na ni Joy nga umasidag ken kuana. Nasakit tinakam ni Donna. Gaputa ni Joy ti insakit ni Boy. Kayat na nga iliwliwag ti sakit tinakam na. Isu anapan iti hotel ni Don Juan. Ket impaka muna akayat na ti agpasyar iti farm ti Don. Napan nga rod dagitoy. Ket iti ipapanda iti farm. Adu tinaamuan ni Donna ken ni Banay maipapan iti sigod nga akin kukwa iti farm. Kastameten ti maipapan ken ni Margarita. Iti dalanda nga agawid. Malagip ni Sonia ni Banay. Agingga anadakamat da ni Margarita. Itagagayem. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. No kasta, Ma'am Donna. Taga-farm tinam. Tanako na pa ni Banay nga. Adabalay ni Margarita ijay. Awan bibiyang ko kin ni Margarita. Idi damo. Kayat mo amakita, takayat mo abalsag. Ita, saan ka nga interesado kung kuana? Wan, Sonya. Saanan? Awan bibiyang ko ni Isomantina. Kan saan ko mga agsambat ti dalan ni? Taamangan noan niya ti aramida kan kuana. Anyo ti aramidom no bilang, ma'am? Ipagat-pagat ko. Ha? Sa bagay, naglakati agsaw, ma'am. Amo, saan mo mo't lamang aramid data? Basta, saan ko mga agsabat ti dalan ni? Tadyak amo noan niya ti aramida kan kuana. Ma'am? Ala, agulima kan, Sonya. Diyak kayat ti sumanaw. Aglayuntan nga gawid, takayat kon ti aginana. Kumusta ni Boy? Dinggas. Apay adi kayo makita ng agsansanay. Kabalan nan ti makilaban amo. Kabalan na nasalakniban ti bagina. Nasayat no kasta. Taita. Isun ti pangital ka kadagiti delivery. Ha? Aginanakan dinggas. Ijay kalatan plantasyon ni Boy ti baka mo. Saan amo? Ubing pa'y ni Boy. Diyak kaya ta may rubo amo. Kabalan na dayta. Nalaing ni Boy. Isungag talaga kan kuana. Saan kuma ni Boy amo? Diyak kaya ta may sagmak ni Boy. Inton Sabado. Ison ti ibaon ko amang i-deliver iti order. Kaya't ko apumanaw kan kini Astor Boy. Agian kan dito'y hotel ko. At dapag na edam dito'y. Sana mabalin, Apo Mayor. Tinungpal ko ti kayat mo nga ramidak. Pinatariman ko ti kalsada ijay sapsapurikat. Kat nalpas sa dagos. Ita, paayan nakpay. Apo Mayor, naaramid ko ti kondisyon mo. May papan iti kalsada ijay. Saan ka di ati kondisyon mo? Kat makikapangak iti grupo yo? Nagtungpalak met? Kurang pa'y dayta ang haaramidam boy. Tati kayat ko, saklaeng ti amom. Saan ka ang makapagserbi iti dua nga amo? Kabalak dayta. Nulaket ta addapan nakaawat mo. Aniya? Ita, nuawan pan nakaawat mo. Awan mabalin ko.
Ngamjak kaya ti pumanaw kini amo Astor. Kang runaan na. Jak kayat nga daywan datatang dinggas kan nanang dagimay. Nasukir ka met gayam, boy. Saan mo't amabalin as sikalatan ti matungpal? Apo Mayor. Aniya? Nagturid ka meten nga agsaw iti kastakan niya? Lading itak. Ngamkas itinakon-akon. Jak kayat ti pumanaw kini amo Astor. Agtuloy ak iti grupo yo. Ngam didak mapaikat kini amo Astor. Kasano dayta, boy? Amangan, noan niya ti arami din ni Apo Mayor kan ka. Tadi ka nagtungpal kan kwa na. Wen, amok dayta. Di mo ammo, nulib-aten da ka, dakin ti pasurot na. Napanunot ko met dayta. Ngam saan amabalin atanglan ni Don Juan ti tangad ko. Boy, Ala, itulod ka ni Jay kalapaw mo. Total, awan matan ti pagnata ita. Kan sarong karak pa ni Joy. sige, boy. Mayat gayam ti dalan nyo dito'y Naispalton. Amom ka din wa sino ti nagkit daw iti mayor? Ang mapasaya ti kalsada ditoy? Asino? Ni Boy. Oh? Talaga? Huh? Imbag man? Juan Adeline. Iso nga ita, mayatan ti kalsada. Ne, imbag man? Napigsa ni Boy iti mayor Tatinungpal na adagos tikid daw ni Boy. Ala, intan. Magnatan iti 2 minuto. Madanon tanton ti dagos ko. Dito'y gayam ti ayan mo. Nagmayat. Juan, medyo adayo lang iti kalsada. Nga maidanon latan ni Boy ti kutsena. Kaputan naglawa mo ti patad apag naan na. Adayo amay mayat dito'y ayan mo. Ngam ija ayan mi. Nataltal na dito'y. Dayta ti may sa apangayatak ditoy. Ni Boy, iso daytan. Huwag nga agpaiso. Imbagak nga oray saan nga umay ditoy? Ngam imay matlata. Sige, Boy. Agkapikan, taingkan. Apay ka di nga puraan nakapumanaw, ha? Saan nga min arumbang aditoy ti imayam? No dikat iti ayan ni Donna. Anya? Kan imbagak maten kan ka, adikan umay ditoy. Taamang ano sisiimanak ni Donna. Kat maaman na nga imay ka ditoy. Diya kaya tiriri, Boy. Iso asaan kan nga pakpakita pa'y kanya. Day tama ti sana mabalin. Umayak lata dito idagos mo, no kayat ko. Kat awan ti makaipawil iti dayta. Ngam, Boy. Naragsakak no makitkita ka, Joy. Agpagayam ta. Kang runaan na. Awan ti dakes ngar aramidan ta. Kat ni Donna? Basta aramidak ti kayat ko. Awan ti makalapad iti kayat ko nga aramidan. Saan ang makaturog, Adeline? Kasano, pampanunutom ngamin ni Boy. Wan nga rod. Nangagkudin ako nanakin ka. Anaragsak no makitkita na ka. Wan. Ngam, Imbag ka pa'y, Joy. At dalalaki anang ibagakan ka itikas na. Anaragsak no makitkita na ka. Ang absyak, ay, awampay nang ibagakan niya kitikas na nga uray angaw kumalaang. anya? Kat saan pa'y adimtang Ang mas daawak ka ni Boy, Joy. Ni Donna ti kaayan-ayat na. Nga, kanayon na ka matasarungkaran. Talaga nga ta, apagayam laang ti pangibilbilangan na kan ka? Ha? Saan nga ta nga agayat matlakan ka? Anya? Kunak no nakaturog kan, Ma'am Donna. Or-orayot ni Boy. Alas 11 ni tirabi ma'am. Amang ano sana makaumay. Anya? Ay, hindi ka kumagpungpong tuta, ma'am.
Intakat maturog ko. Tama di tiyag puyat. Bumakot ka adagos no kasta. Agkurot-kurot adagos di kudil mo. Inta maturugon, ma'am. Intun Sabado, si kanta gi-deliver iti pagkwartaan, boy. Amo? Wen, manipod ita. Inayon ko na ita iti trabaho. Awan pa rin ko, tamo. Sana bali, tadamat ka duwa. Mhm. Mapagtalkan ka di matlang. Wana mo, nabayagan na barkadak na ito ya tao. Idi pala elementarya kan high school kami. Awan parikot kan kuha na. Nukusta? Apay ati mo awisan nga agtrabaho iti plantasyon. Sana mabali na mo. Gaputa ka sa pulan ti pamilya na. O, di dakdakil ko ma, timatgadan na no bilang. Saan ka no na mo? Umdas kan kuha ti panagkuykuyog mi. Kang ronaan na rason, sana makakita ti apong na. Mhm. Iso saan na mabali na panawan. Nang runa, kat pimusain tayo apong nalakay. Kat ti apong nabakat ti kat kadwa na itan. Ngam saan nga ro da makakita, amo? O sige. Basta ipasiguradom adinak isagmak dayta at tao. Wana mo, ipasiguradok da ita. Dagimay, agawid akbi tasarong karak man jay apok. Nanaagno. Saan abale? Tagsubli ak matlaang adagos. Iliwak labiit jay apo. Nanaagno. Umayak matlaang sakbay ti panagluluto. Awan parekot, nanaagno. Kumusta ka ni Kapsat Amancio? Nasaya at latamit kabsat agnaw. Imbag ta naira na nga adda ka. Ay, agsubli ako man iti happy house. Tadanda ni man ti panagluluto. Iniliw ko la jay apok. Naragsak ti adda apo na anya kabsat agnaw. Kas kanyak. Nagragsakak no umay naksarungkaran ni Boy nga apaw. Kapsat Amancio. Ngem, sapay ko ma, ta sa anak pa'y amat matay. Tapno makitak pa'y ti apokok iti tumang. Kat no napigsa ka pa'y laan. Ang mga numakitam to pa'y ti apokom iti dapan. Apokok iti dapan. Adaya kasta. No adda apo ko iti tumang, o di addamot apo ko iti dapan. Wen mabalay. Ang mga nunatayak tumiten Di tay malapdan, no ditan ti pagpatinggaan ti biyag tayo. Mala. Kastapay nga raw kabsat agnaw. Inkan. Tapno saan ka mataktak. Tagaawit akmudan. Sarungkaran kan tumanain intun maminsan. Wan, Kapsat Amancio. Itay pa nakatugawak diti paraangan nyo, apong. Ay, pasensyakan, apo. Di magasak nga main iji balay da kabsat agnaw. Ar-arman nyo ka di, apong? Saan, apo? Ha? Si kakit di mo. Tangawin nak iti kasta. Kung kunak lang, apong. Wanya, kumusta kayon? Ay, nasaya at lata, apo. Apong. Umayak tumaturog dito balay mo inton rabi, Ay, wun apo. Ken dito'y kan tumuten amangan. Adalamas asidata. Wala pong. Kan gumatangak pa iti mainayon na si data. Mala, adakin ka, apo. Makapasuron! Makapasuron! Ma'am Dona. Manon nga ay daw asan na nagpakpakita kanyak ni Boy. Ginura na unay tinaramid mo ka ni Joy, ma. Kasjay ti maiparbang kini Joy.
Aga-agaw iti boyfriend. Agpagayam dalaang, ma'am. Tasika-tikayan ayat ni Manong Boy. Jakpat yan! Ay, sige, ma'am. No saan ka pa yung maturog? O manak nga rodon. Tanasakit nga minti ulok, nagpuyat Sana ka na irwa magpuyat, ma'am. Sana mabalin. Dito'y ka. Kaduan na. Sige, ma'am. Idomog ko dito itugaw At talaga makaturturog ako. Ligaya, nagsapakan nga aglutlutaw. Wen, Tata Masong, mapanak makitsenda ita. Aldaw ti tsenda ita. Naskan ngamin agumatang ak iti masapsapul tayo iti kusina. Agpakuyog ka, kaninanang mo tumasa. Ay, saan ang tatang? Siyaklatan. Mabannog ni Nanang Tomasa no sumurot kanyak. Ngambalasang kaw. Bayan yun, tatang. Siyaklatan. Kun saan nga ado tigatangak? Iso asaan ang nadagsan? Ala, makaamu ka nga raw, balasang kaw. Adda pa nagtalek ko kaniligaya, lakay. Kansaan akon amadanagan, nukastangag may maysa, amapan makitsenda. Gaputa saan data apanawan. Wen, bakit? Kang runaan na. Saan ta madanagan? Gapo, tanaan anayon, ti panagimbag na. Uhan lakay. Ningat ta jawi. Kaano nga tamanin nga agaway? Wan nga rod, mailiwak matan kan ko ana. Sapay ko ma, ta agaway. Ta siguradaw, kailiw ti inana. Wan nga rod lakay. Uray saan nga ibaga ni Ligaya. Ngamamaw, kailiw na ti anak na. Jonas, saan ngay manugot ni Boy iti imbaga kankwana? Anya, Big Lord. Apo manawan kini Astor, kat saklaengen ti pagserbyan na. Anya, ti kayat mong aramida kankwana, amo. Ikakadi, ti pagnakman na. Sige. Aramidam no kabaalam. Ikam iti pagnakman na. Iti kasta nga aramidam. Mapilitan namang panaw kini Astor nga amon na. Ket ipamaysanan ti panagserbi na kaniya. Amo, adda kami mo't ngamin. Apaya kasapulan yung pailang ni Boy. Adda ti kabaalan na, adiyo kabaalan, Jonas. Kasta dayta. Anya, adda ti kabailan na, addi mi kabailan, Big Lord. Sika mismo ti makapanagnak iti dayta, Jonas. Sige, ikam iti pagnakman na, no kabaalam. Arreglado, Big Lord! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.